qabaat kanaafu ka'uu qabna waan goonu godhuu qabna dubartiin illee haati gizee maramaa booti haati oromoo gizee maramaa booti maa boonne garaan keenya maa boo gizee mara kanaafu walirra bitamnee horii wanyaanne haadhiifnu walitti adeeminu sinin jala galatooma kana ol dubbachuu hin danda'u. Okay, anka dubbash guddaalee dubbachuu hin danda'u. Taa'ee sa'aatii kanatti Haacaaluu ka ajjeese Amaaraa miti Oromoo keessattuu Oromoo Minisootaa kana jirtan waggaa osoo nu biyya kana dhufin duru irraa jalqabdanii maqaa Oromootiin mallaqa guuraa mana bitataa haadha immoo deebitanii mallaqa Oromoo irratti bitamtanii biltsiginnaa jedhaa mallaqa nyaataa asitti uummata afaan jeenjessitanii akka Oromoo bakka lama adda qoodanii baga gammaddan warra Minisootaa wal beenna tokko tokko mana namaayyuu beenna ka warri sabboonaadhaan sabboonummaa wayituu hin qabu abbaan yookaan abbaan jara sabboonummaa irra haaduu maatii jara sabboonummaa irra haaduu isin garuu mallaqaan maatii keessan lafee dhiiga namni tijjiseessan jijjiirtan as keessatti dubartoonni illee dhiirri illee wal beenna osoo warri biyyaatitti murtii haa fudhatu Oromoo as keessaa hooka rabbii sodaatanii hoodhiin ilmaan Oromoo ka isinii dhagahamu warra biltsiginnaan waliin asitti waliin nyaatu bilis baga gammaddanillee galaa nyaadha sirba haraqee dhugaati haraqee marti ani qeerroo biyyaatiif dhaamsa qaba namni Haacaaluu ajjeese Oromoodha odoo dheengadda dinquu dayyaas irratti gaafa Qamar Yuusuf itti gadi baase isa odoo dubbattanii hadha Haacaaluun hin du'u qeerroo biyyaatiif dubbadhaani dinquu dayyaas ajjeesisuuf kadeeme qamar si akka dinquu dayyaas ajjeesuuf deemte kun ol gammadi Haacaaluu ajjeesiste atillee hin duutaa haa jedhu Usmaan haa jedhu haa dhaga'u qamar aruuba okay kan nurraa du'e jabin dhiira nurraa du'e warri dhaadate nyaati warri gaafa nu boonu gammadaa jiru hadha akka gaarii gammadaa jira akka gaarii irraa kolfaa jira wanna amma isaan irraa gammadan irraa kolfan kun nu goota keen so dhiiga keennan baafna moo hin baafnu gaafi hin baafna wanni hin baafneef tokko illee jiru warri biyya keessa jiru yoo taa'ee ka kana laalu taate tartatti deebi'anii du'aaf qophaa'uu qaban yookaan bayanii waan qabaniin diina fuuldura dhaabatanii biyya ofiitiif waan inni irra du'e kanaaf galmaan ga'uu qabaatan goonni taraa du'a taraa argamallee Haacaaluu Oromoo keessaan ammallee ni ba'a boochee boonnee wanni finnu tokko illee hin jiru wanni nu godhuu qabaannu Haacaaluu dheennu kaleessa maal ta'e hadha maal ta'e kana osoo seenaa isaa daraddaruu hin taane sayyaadannee nama kaleessa sadhaadataa ture fakkaataa isaa miliyoonaan lafa deebifnee ija diimtuu argisiifnu malee biyyi teenna ni kabajamtu biyya keenya ni kabajanna. እኔ መናገር የምፈልገው እነሱ በሚገባቸው አማርኛ ቋንቋ ነው። ሌላ ማንም አልገደለውም። የገደለው አሁን እየገዛ ያለው መንግስት እንጂ ማንም አልገደለውም። የገደለበትም ምክንያት ደግሞ አንድ ባንድ እናቃለን። ሌላ አይደለም ሳምንት በማይሞላ የተለቀቀው ኢንተርቪው ነው። እሱንም ሚኒኒክ ባህያ መጣ ስላለ ነው የገደሉት። አሁንም ቢሆን የቀሩትን ሚኒኒኮች ባህያ ጭነን አገራቸውን መልሳለን እንጂ አንተውም አንሞተም። ሲቀጥል ያ እዛ አዲስ አበባ መሃል ላይ ቆሞ የሚኒኒክ ሐውልት የቆመውን አፍርሰን በዛ ፈረስ ላይ አጫሉን ነው የምንሰራው። ለመንግስት ያለኝ ይሄ የማስተዳደር ጭንቅላት ከሌለው እንደሌለውም ደግሞ አይተናል። ግልጽ ነው። ለቆት ይሄድ። በማህይብ አንመራም። የተማረ ስንት ጀግና ኦሮሞ አለን። ሌላም ብሔረሰብ መግዛት ይችላል። ግን ኦሮሞን ገሎ መኖር የሚችል ህግ የለም፣ መንግስት የለም። ኢትዮጵያ የምትቆመው በኦሮሞ ነው። መቼም ኦሮሞ አንገቱን ደፍቶ አይኖርም። የሀጫሉን ደም የሚመልሰው ኦሮሞ ህዝብ ነው። ሌላ ገዳይ ማን ነው ምንድነው የሚል ጥያቄ የለንም። ገዳዩ አብይ ነው። የአብይ እጅ ነው ያለበት፣ የማንም እጅ የለበትም። ምንም እንወሻሸው ነገር የለም። እንዲዋሹን አንፈልግም። የገደለው መንግስት ነው። መንግስት እንዲጠየቅበት እንፈልጋለን። ምን ጠይቆም ህዝብ ነው መንግስቱ። እኔ እንጂ የበላይ ማንም የለም ብሎ ወስኖ የተቀመጠ ይመስለዋል። ቀን ይገለበጣል። ያጫሉን ደም እኛው ራሳችን እናውጣለን።
Ani adan qabu qeerroo biyyaatiif Acaaluun hunduune acaaluuf teessanii shumoo affeellettanii hin nyaatina taa'atii amma qeerroon hundinuu bika jirtanii acaaluu hin awwaalina hanga dhiigaa keessan kafaltanii hanga dhiigaa acaaluu kafaltanii abiyyi ati ammoo nurraa buu wanni ati nu gootus leen takka illeen hin jiru.